i-defense ye-Chiefs beyinga defend bi-ifensa uDibu ngekho bi-ifensa angiyazi ngizwe leyo nto ebholeni ngiyaqala ukuyicabanga namhlanje ngiyaqala ukuyisho namhlanje na ayabona every time when udefend ubheka ipali lakho ngamajubane ziyaya bayakushiya labantu qala every time yabo bayashayisha labantu mabephethe ibhola bayanikana ziyaya bese bekubonile nikhuphuka niyapi ni defense nizilanga ku D-line cause lento le yenzeke several times first half yenzeka several times second half kuke kwaba i-corner yayi-defender ilokhujana izamalek yaliphasela hlale center zaya ngamajubane leli ibhola elisave uPeterson bekuyi-counter kubhekele phambili why ulo uthole i-midfield yalo uNdlovu ethole i-yellow card overwork la mjidi bese kuyi-breakthrough ukuthi izamalek isiyahamba yaphambili iyoshaya igoli akekho umuntu obesezomaka ilento engisho back defense ayikho at all i-defense i-midfielder uNdlovu and uyena umuntu obeseduze kwalomuntu obeseshaya i-count lo muntu bezolibamba ephambili